Ngithe mangibona nayi ipost kababa uMcineka, Xolani Sibu Mcineka. Ethi hayibo babazana, nayi imoto yakho uzana igila izimanga. Tshelani uncushela asondele ngapha. Ngathi pheqe ngayithola phezu kwentibana. Uthibela suka le ntombi Mpongozwe. Ukhala olukhulu sibhakabhaka. Ngabona ukuthi cha i-trend ilokhu ikhona, ilokhu iqhubekile. Ngisho ungena ku-Facebook ama-advert abiza yona le i-Defender. Bazomangana abantu bakwa-Defender ukuthi hawu le moto le yasiduma kangaka. Angithi into eniyenzayo understand ukuthi uMeta, YouTube, Facebook no-Google ba-under i-umbrella A1. So the more nibhala ngegama eli-1 lokhu nisesha lokhu nithi niyalaya, nithi impisi ziyalaya. Niphushela abantu umsebenzi wabo mahhala bengakhokhile automatically. Nithi niyaxeka kade niyatrendisa. Buka nje le monto ibhalela yona nje ikhuluma nayo intebane. Asikho-ke la silapha-ke bazalwane. Ngiyakhumbula ngo-2023 unyaka lapho zazu-23 uMarch uMthandeni SK ebhale kanje sonke lesikhathi bengiqhwakele phezulu. Kodwa njengamanje umjaheni umfokashelembe uzohala phambili ngokugibela komaskandi. Number 2 kube yimina uBova GP iRange Rover. Number 3 kube uNtencane iMercedes. Bese unumber 4 kube uChatho nefoto. Okunye kuyabonga bafowethu nathi sibonga kumdali. Iqodwe yini impuphu 2023 SK loading. Siyakhumbula okushiwo njalo. Asazika nokho noma-ke ama-feelings asafana. Nami nje bengifunda la kodwa indaba ila. Ufalabo Manelisi Khuzayo uthi congra nkonzi yami usebenze kakhulu mfana omdala. Ubongisa-ke uzakwabo laphana-ke ufalabo umfokana Nondindo. Umfowabo kabani kaDlubheka laphana ngicabanga laphana-ke eNquthu. Right, akuhluphike lokho. Sidlulele kubani? Sidlulele kuZimiphi Biyela Ntombi yesibhono. Uthini? Uthi phezulu esicongweni mfana wami. Uyalazi udaba. Ongaphesheya. Yazi bafowethu kuhle lokho sikubonayo. Kuhle lokho kwenzakalayo. Asisho ukuthi thina lento eyenzakalayo azangenzeke komunye umuntu. Akekho noko wayithenga mhlawumbe nethengela omunye umuntu noma uyaqala ukuthenga. Kodwa abantu kumele be-understand into eyodwa. Thina sibuye emakhaya ngendlela esikhule ngayo kunzima lapho esibuya khona. So masibona umuntu esimaziyo simbone ekhula phambi kwethu achieve izinto kuyomele simbongele. Because umuntu lo usuke ephuma kwi-humble beginnings. Akekho umuntu ongafisi ukuba la uKhuzani aba khona. Akekho ongafisi ukuthi umuntu angafani SK ngokwempumelo yakhe. Noma ungebe njalo kodwa izifiso zethu. Kuhle ukuthi umuntu umbongele. Ngabe sesidlule kudala kule topic. Siyaphoqeleka ukuthi lokhu siyiphinda ngenxa yezinkulumo engafuni ukuphela. Right. Evuzile SA. Congratulations mfoka Mpongozwe. Bafowethu kuyabongeka kakhulu okwenzakalayo. Kuyajabulisa nje ukubona nje nabafowethu abambalwa abavezayo izinkulumo njengalezi. Kuye kwabanzima ukuthi uKhuzani abongeleke. Kuye kwabanzima ukuthi abaculi bevele uma beke bakhuluma bebehlela phezulu kwama-nation njengey'nyosi bebatingela. Engekho ovumayo ukuthi yena uKhuzani wenza into enhle. I'm sure uKhuzani uze wacabanga waze wasokola mhlawumbe enhlizweni ukuthi why mina mangithi ngenza into or ngithi abantu bathize bayasondela betingela. Because ngakade bethi mbo sibonga umsebenzi omangalisayo ama-Blue Nation abalandeli abenze sure ukuthi yena lokho kusaba bayaqeda nya nathi sikhona sizokuveza okuhle okukhunya abaculi abanjengocevuzile SA qeda umcimbi. Lapha-ke uNjoko ihobosho mbamba. Hayi uNjoko ubhalile-ke la. Uthini uNjoko ukuthi ayi ngeke inamalini athi le ndoda. Mina ngisanqwaba ngihlanganisela iPolo. Le ndoda ivuka neka 3.5 million. Imali mina engaphila ngayo impilo yami yonke. Unamalini kade indoda. Eyokubongela ngoyibona ngelinye ilanga. Namhlanje nawo umbuzo. Ningahleki njalo ngoba nani nisazosala nani banehlula abanye wena. Isimise kabi le ndoda cha senginawo umunyana impela. Angijabule neze la ngikhona. Phela nami ngiyayithanda le monto.
ngiyazihudula nje. Hey, usebenzile, suka. Ya, isho njalo ehobosha. Umfana semshisandlo le enkandla. Unjoko ozibiza ngehobosha. Lihle leli gama ethi ihobosha. Sazi ukuthi ihobosha yini ke lapho. Right, bekubheka nje abantu abambalwa nje ababhokele ukhuzani. Baningi abanye abakhona including nabo Big Zulu nabanye ke engingababonanga. Nedi-ke uFacebook ngiyeke ngingene nje kancane ngithi phaqaphaqa ngithola lokho engikutholayo ngiphume. Isikhathi phela asikho, nathi-ke siyazama empilweni lokho sikuzamayo ukungahlangani kodwa kuyohlala ilanga. So masihlangana nezinto ezinhlaka nje siyayithatha siyilethe la sizoyiveza. Blue Nation kumele nihlale niyiqhenye, kumele nibe proud ngakho konke eniyikho nekwenzayo nikwenza egameni likaKhuzani Nkosikhona Mpungose. Kumele nje nibe proud kakhulu ukuthi amandla enu niyawabona ukuthi enzani, niyawabona ukuthi abhekani. Nibaphe nothando la bafowethu-ke ababongela ukhuzane, nibakhombise uthando kakhulu okuyinto enhle leyo ukuthi uma kunento ekhona enzakalayo bengasabi ngoba kuthiwa kumele beqishe ngala ngaphesheya. Ayikho loo nto leyo. Kumele kubongela umuntu mbongele nje kube kanye. Cha, ilapho-ke indaba-ke sesizoyibamba lapho-ke. Bekuzoveza-ke nje lokhu okuncanyana. Yiyo leyo ndaba leyo, imonto kaKhuzani, i-Defender, i-Range Rover, isilwane esimnyama sakamhlolo. Nisale kahle.